alright bo kgopela gore re bitse boragadi a bana nna ke a ba kgopela alright gore ga bana ka re ba re nna ke bolaile mmago bona nna ke moloi se ntshi ya zanka ra kwana le ga ke fihla ka mola teng a lapa le la ga mokwana alright o nyaka re e fetse ka gore gone jwale re a ema re emela boragadi batle before le tlo kry-a thuso go felelela re tle re kwa gore wena le boragadi le baka eng no nna ke le kwele motsola re tla o lokiša re tla bitša boragadi ke la bone le konone go ra gore re tlo bitša boragadi ka labobedi akere and then re tle re kwe taba lena gore re mara a ke tsebe gore o tla ba le gona ka gore o jula Pitoriane ke kwele mogala jwele hono a re ba re o ya Mori o monnyanokwe no ge e le re a gona re tla tle re nyakana letšatši le e leng gore ragadi o feditše go phetha mabaka a gage a ke re go ntšwa le yena ba sa tsebe gore mo o phetha a gage mabaka ga a phetha a fetše ka ona ndene ragadi o tla tla ra bona gore re bereka buang ya so nna ke a leboga le re emele ka mola re tlo le thuša thank you faela ke tube a re a leboga motheletši wa motse community radio gona fa le go 96 number 3 IFM ka sona sebopego sewe a re a leboga profo mole wa rena šwena nke o mo kgapetše ka madume ke moka re tle re mo fe sebaka a ditsebiše re kgone go tsena ditabeng prof alright mma go nna ke a go dumediša re a go amogela ke ngaka moremo o bolelago fa re ne le malome ka kapashu motheeletši o tlo go fa melao ya kgašo and then re tsene ditabeng re a leboga ngwanešo difounu a di be silent ke moka o gopola gore ga re bitše maina a dingaka baporofeta dikereke mo moyeng ga re bitše maina a baagišane maina a batho kua re dulago gona ge e ka ba o ile wa ya ngakeng no ba ngaka tsoko re a araba dipotšišo go ya ka mokgwa re botšišwago ka gona ra bolela nnete ra e bea tafoleng gore ngaka moremi a kgone go tseba rena o re thuša ka eng gomme ge e le ga jwa le gona ke tlo bapala sopolwana fa kgaetšedi yaka ge o ka kwa sekgomola ke moka o nape o tsene ditabeng ka moraga go te tsebiša gore na kwena ma maikutlo le mebono tše di latelang ke tša motheeletši ga a mantšhwe felo le sealemoya se motse community radio station e ka se rwešwe go iphetolela ka maikutlo a batheeletši aga Ntate Moremi le ntate Kakapa. thobela Nna ka leina ke nna Virginia Manaso ke tswa ke le Newstan Mošonkobile. Ke ngwaletše ntate Kakapa ke hloka thušo. Ke ile ka ya Gauteng ka kopana le lesogana ka 2004. Nna le lesogana le la ra ratana ke mogana ka 2005 ka a ke sa gapare December gore ne ka ima ka 2006 ka belega ke mogana nna le ena a ba gone bothata ra ratana ke mogana ka a go ntše go ya pele ka 2011 ka ima gape ke ngwana ka gae ke ngwana a ke le gae a ke re before ke ima ke ba dutše ga kudu ka mo gare ka mo teng ka mo go ne le selo sentoma ga kudu ka be ka ntšha ngwana sekolong ka ya gae a ke fihla gae ko itile ke sa kgone go apara selo ke phela ka clotranke e le dijo tša ka le metse a ke fihla gae ba makala e mahlako go reng o le so ke re nna ke a babja ka mo teng go ne selo ka re le ka sentšha o ka re le ka nripa mo ke ngwana ke ge maka a founela malome kgaetšedi ya gage le kokwaka na le gona a ra ba penkotle ka mono tlone mahlakošo a babja malome ga a fihla re motlogo le gore a ke kgone le go bolela ke no re ka mo teng go a baba ke ngwana malome a re ka ne ke lehu malome ena a tsebe selo a nnoša magazine yo go ile go ba wes ke ngwana furugo ge re malome a re ke tla tsogela furugo mo pifo ke a lehung ke moiše go ne mo go mo ke tsamayang gona ke moiše gona mo go monno mo Newstan ke ngwana ka mo gae ba dumela ka tsa le malome se ka apara le dieta ke sa kgone go apara dieta ge re fihla mo go ntatowe ga fihla a re monno o bula le yena o kotsi o rebetse ka dihlare gore o kgone go ima
and wena o re ge o ka kry-a o imile o tlo sepetlele o ntšha mpa ye, and go ka ntšha mpa ye ngwana o tlo phela, wena o tlo hlokofala. Ke botsa ke ngake e re ileng go yona, malome a re malome nampile a kgosa, ra boela ka gae. A fihla ka gae o mphile dilo tša go koma, a wa ka gone go sa tle go sa go loma tshwana nako la pele. Ke ngwana a gone bothata, ke ngwana mpa ya gola jole ke kaone ka mo teng a go sa baba, mpa ya gola mpa ya boa ka boela morago ga boteng. Nampile ke tlo boa ge ke le gaufi le go belega ka boa. Ge ke boa ke belega ngwana ka operation, ge ke boa koko a ka re sebelega mmaka, koko a ka re Mahlako a ke gane sogana le o bula le lona ngwanaka le go hlokometse wa kgatlhiša mara mo bošego mo ditorong ne ga mphe boroko nko ye mola ga se mamang mola ba re wa thuša ke diagelo o no ka re na ga botse ba reng. Ka tsamaya ka nnete ka ya gona mola ka šia ngwana. Ge ke fihla mola ke ditaelong ba mpotša re monna o bulang naye o sepediša le thokolosi, mara a se bothata o ka tla mo ra tla ra o re ke kgokgwe so o tlisa le go seng re ka nokeng ke go hlapiša a se selo re ntšhe thokolosi a gone bothata. Ge ke fihla ka gae ge ke bula sefero sa mo kgorong mo, ge ke bula sa gate ke ge sogana le lemphounela o ga o teng nna ke ka mo gae ke araba call o re go jwang ke re shapo o re wa o ntsamela ba porofeta. Ke ngwana nna ke a homola gane ko ka wa mpona o re e gore nka re wa swaba ke mo re ke tata go bana na re bana ba jwang. Ke ngwana a ke bolele nnete, ke ngwana ke a homola a go ntše go ya ra ratana ebile ke boela morago ke a gauteng. Ge ke fihla bile a mpotšiše selo ke ngwana a gone bothata, ke ngwana nne nna le yena mpe ra qabana ge re qabana wena o tsamaya goseng wa mmerekong ke mokibelo nna ke šele ke phutha aparo tša ka le tša ngwana ke swere tšhelete ke a sepela ke re ke a ka ke re ke tla gae. Ge ke le mo renkeng ba re Groblersdal ka mo Jennifer's ka mo a ke re ke emiša loto ke re ke kana ka taxing o re mo go nna re hello ka mo morago ke kwa motho a re hello a ke bekwa ke yena o re wa kae a tšea beke a sepela a boela morago mmerekong. Nna ke motho o re ga ke tloga gauteng goba ke ya gae a ke bea tšhelete ka re ga beke ke e bea ka re ga matswele. Ke ngwana go kgotsa re ke reng gane kgate tša ngwana nto engwe le engwe ya ngwana e ka mola le ID tšaka go kgotsa gore nna ke direng ke boele morago mokhukhung yena o tšere pekela yaka o boetse mmerekong nna ka boela mokhukhung. Ga a fihla le gona ga a mpotšiše gore no ya kae. Ke ngwana a gone bothata ra ratana nna le lesogana lela. Ke ngwana na bereka Pick n Pay gona kwa Daveyton. Ke ngwana go a re yaga gore a tlogele mmerekwa mo Pick n Pay a re o sepela le mogotsi wa gage ba ya ke kae ba re ke Zamazama a sepela a ya le mogotsi wa gagwe Zamazama. Ge ba le kwa Zamazama a bose mongwe re Mahlako mane a re kua mane monnola kua ba re wa thuša re no kwa re na gore ya ga jwang. Ge re fihla kua ba mpotša gore motho o bulang le yena wa sele ka sese o go sepetša le thokolosi, mara ge ba mpotša ge ba re dira ntho so a ke kgone gore ke e dire ke a palelwa gore ke dire ntho ba reng ke e dire. Le so ke ngwaletše ntate Kakapa le ntate Moremi ke hloka thušo ka baka la gore le bošego a ke robale ke no hula mo mpeteng a ke tshware ke boroko ke no dula mo godimo ga mpete a ke no boroko total ke no dula mo godimo ga mpete a ke no boroko bošego. So ke tlile mo ke hloka thušo mo go ntate Kakapa le ntate Moremi. Alright Magorena o kae mogala bo Mogala jo o bula a robala yena wa gago and then o ile wa hlapa ditlhologadi re ile re moloka tsona kwa Daveyton re ile go fetša go moloka ke feditše beke ka tla mo gae mamphogo mosadi mo mare o kgona go hlapiša batho ba ba robale ba hlokofalletšweng. alright o ne nako e kae wena le yena o ne nako e ka yena a robetše o hlokofetše ka 2016
alright thokolosi eo o sa e bona thokolosi e alright yena o robetse ee wena o nyaka thušo le kgono ee o duma ge moremi a ka go thuša kang ka re ola o robetse tšela go dirileng tšona ke tlo go thuša ka gore ke go hlapiše di tloge ka lebaka la gore a kere ge motho a tlhokofala ge e le gore ke therešo gore ile selo seo sona a se gore se a hwa o nkwele goba ke bee gabotse ke e bušeletše e bušeletša a ke kweše a kere ge moloi ya go loile a go rometše ka thokolosi a se gore ga a hlokofala thokolosi e la gage o hwa le yona ei nna ke mo ke sa tsebeng re ee rena re tlatšo re go thušitše ee gore tšeo ka moka batho ba beng ba tsamaya ba di bona ba re ba go dirile tšona re di tloše ee re sa nape re re ke therešo ke tša gaga ke re le rena re sa go lebelela ee so wena gone jale o nyaka thušo ya eng ntle le tše tša papa goba kudu-kudu o llela taba ye ya papa gore ke yona e go hloletšeng mathata le gone jale o sala ka gare ga mathata he ke nagana gore ke yona ee ke nagana gore ke yona kane mo ke tsamayang gona ka moka ba mpotša ka yona ka thokolosi gore motho o be go bula le ena na go sepitša re thokolosi ole ga a sa le gona alright ee sa mathomo mama ke tlo go thuša kere ee and then tše ka moka di fele o ba go nyetše na sa nyala then o tšwa go mmoloka re moloketse gona kwa Debitone ee ke molokile wa e go mmoloka ba geno ba rileng ge o e ya go mmoloka motho wa e leng gore ga a go nyala ntate moremi motho be ke sa tsebe gore o tswa le ka ntle o tswa Mozambique ka ne na bolla Sezulu ne ke sa tsebe gore ke motho wa go tswa ka o ntle kwele potsišo gore e reng ee ka moraga gore a hlokofale ba geno ba ileng ka baka la gore ba tseba gore mohlomong ga wa swanela go ba karolo ya ba yang lehung o ile go hlokofala ka botša mmaka ke mngana mama ka re jole o tlo re a jwang ke mngana nna ka mo araba ka re le gona ge ke sa mmoloke ke motlogela o boloka ke masepala ka mone ke ne bana le yena ene yena na re motse o moo ke ga gage ke ngwana bjale ga a ka tla tshwenya bana ke ngwana nna ka mmoloka o mmoloketse ga gago gona mo mokhukhuru bilang gona ee ke mmoloketse gona ke ga mang ka moo ke mo kry-la bjela gona ka moo ke ga gage ke ga mang ke ga Mosimango ke ga Mosimango ee go mmoloka ba ga Mosimango be ba le kae mage re ile re mo founela a re ga a ne tšhelete o tlile a butwa gage le ngwana sese ya gage fela ee then ba geno ba tla aowa le bolokile le batho ba ba kae gane koko family ya gešo ne se gona beno ba nna le bana baka mara ga ke ba boditše gae ba re bona ae ka ne na sa go nyala le ne bana ka moka wa bona senke ba kgona go tla ena senke ke ba blame nna ne ke re ka gobane ke motswa ka ntle ge ke sa mmoloke masepala o tlo mmoloka ke ngwana ke tlo šupetša bana ke re mmoloketse kae o tšhabile gore bana ba gago ba tla hloka mo ba phasago gona ee ke tšhabile le gore mo gongwe o tla ba tshwenya so ba le gone jale o dula kae ke dula moganyaka Newstone Moshongobile and then kua magweng o sa ya kua magweng ee ke sa ya mara kua be re bulang gona le thuthile me ke sa tsebe gore ka molang gare ga mokhukhu ka mola gane mokhukhu ne se wa gage o nnoši a nkere wa sa mohloba ka ntle o kry-a ba bula kare ga mokhukhu e le group ke ngwana ba ile ba tswa one by one ke ngwana after lehu go nyaretše a boto mongwe a mpotša re mokhukhu ne se wa monna gago a nnoši ne re o hlakanetše ka ra wa gone bothata a re mara a ko go rake o ka no tse o dutše then wa o sa mo fe tšhelete ya masenka a mangwe a o e leng gore o ntšhitše le yena gore mokhukhu o be gona go na le gore ba ka hlakanela mokhukhu o ra re gongwe le nna le malefo mara mama ge ba ka re hlakanetše mokhukhu motho o hlokofetše o boloketše ka mo bale ke a boa ke re ke tlo seka mokhukhu malefo site le ke laka le la ke la mang
a senkere lebaka o no mpotsa ke ngwana a re mo go nna re ke nagana re rekiše poleke re šhere tšhelete gona ka mmotsa ka ra ba gone bothata re le ra e rekiša poleke eo. and then go ntšwele ga bopapa go bana ba gago ke kae? Gano le ke hweditše sogana le lengwe. Ee. All right. Yeah. Okay. Mama, wa tseba ke tshwenya ke gore o bile le monagano wa gore bana ba gago ba tlo ba le bothata a ba tlo tseba mo papa go bona leng gona. O bolokile lehu le a rara nke be o ile ba ga bo monna lena bolokang bana ba tla tla le bo malome ya bona ba kgona go bona mo monno le mme yang. And then mola o lekile go tla ka leano la gore monno la dule mo jwale go ngwe le o rekišitše ga bo bana bale ebile o buile gape o kry-ile moremi o mongwe and then o hweditšego moremi and then kua o šeile monna ka mabitleng fela kua beng a dula gona le go rekišitše. Le se rekišitše bokae tene se? Re se rekišitše 40. Ampha 15. Then wa se agele bana ba gago motse? Ke o agile ke nao. Ke mo o dulang le mogala bo mosou? Jwale a ka hlokofalla ka mo mogala bo? Radio e timile mmagore. A ka hlokofalla ka mola. Ena e tlisa ka hlokofalla ka mola tate moremi. O ne ba gabo ene ga gabo ke gona mo South Africa. Ga tšo ka ntle. Mama o ne mathata e re ke no re ka nakonyane o ne bothata bo bogolo ba kgatelelwa monagano. Re swanetše re go thuše ka gore re go nyakele batho nke ba go cancele ba go bea gabotse. Tše mpe di go wetše re tla go thuša ka go hlapiša. Re swanetše re go thuše ka gore mama mo bophelong o tsebe gore bophelo before ka naganela molekane naganela bana ba gago. Tseba gore bana ba gago ba dutše kae. Nka se go hlalantšhe le molekane wa gago fela bana ba gago ba gola ene o ba bontšhitše gore papa go bona ke mang ene o ba bontšhitše gore papa go bona o bolokilwe kae ene o ba bontšhitše gore lapa la bo bona ke le. Go ntse le se se šetšeng e be e le taba ya go hlabiša ga gago gore medimo wa gago e tle e kgone go go swarela mabapi le tabeng ya go ya go phutha monna o se wa nyalo. Jwale le tšere tšhelete monno o la le agile motse le dula le monno o mongwe ka moo. Ke bošaedi thokolosi seješo tšeo ke tlo go thuša ka tšona malome ka kapa tsena. Re a leboga kgaetšedi ya ka ke no re o dirile phošo ka go rwala maikarabelo a setopo se o sa tsebeng ga bosone ka gore motho mollo mong ga a bolokwa o bolokwa ka segagabo botšišo ke gore na wena o mmolokile sekae and then gone jwale e molaleng gore gona kua o mmolokileng gona go ka be go diragala gore le ko lebitleng a o sa ya a nke o eya. Ke tlhoke ke le gona kwa Gauteng. Go ile Gauteng and then go botša o wa gone jwale o re o tswa kae? A wala ga ke ya ke a mmotša gore ke ya lebitleng la ola re sa go swela. O le swela ka lebitleng? Re sa go le gola. O a dumela? Wa dumela. And then o dula le wena gona ka mola jarateng full time? O go nyetše? Aowa. O sa le fatenseteng gape mola o etswa fatenseteng? Ya kgaetšedi ya ka a re no re ngaka Moremi mo go tše di nyakang yena e leng department ya gago o tlo go thuša and then ga a fetša ka tšona se se leng gona se tla a tšwelela se sengwe se se nyakang attention ya gage. Mara potšišo ke gore wena le mogala bo o dulang le yena gone jwale le a phedišana fela go godiša bana goba le nyaka go tepona le le kae?
Mokgalajwe ke bulang le ena gona jwale ga bereke. no ke raka dipolane kore le planne eng ka bophelo ba lena le nyaka go tepona le monna le mosadi le nyalane goba e no ba go no phedišana ka baka la gore wena o tlhokofaletšwe gape o makoti ya batho a ke re o mmolokile. Tate kaka. Jwale o tlo re le ge ntše a go nyetše o le makoti wa batho wa be ntše o molaela gore ke sa go suela kua ntše a go nyetše gape dilo tše dinkgaetšedi ka swantse o di lokiše e sa le gone jwale gore ga botse o nyakang wena motlho mongwe jwale o sa dumela ka baka la gore a feel that power ya gore o mosadi ya gage o go nyetše mara go ne le tše dingwe ga a ka go nyala a ka se sa di dumela. Ke a go napile o tlo e lokiša jwang yona e ngwanešo? a tsebe ngaka morena mama o na le kgatelelo monagano ene o hloka gore re dule fase le wena re go bontšhe gore mo bophelong ge o gahlana le mathata maso o bereka le ona ke gore o tharollo ya gona še yona wa kwešiša e re ke seke ka go sola ke seke wa kry-a re go bona ka mokgwa mong re go thuše akere so ke tla go nyakela bathuši ba ba dilang ka megopolo ya batho kudu batho bao ba nago le kgatelelo ya monagano akere nna tše tša meleko tšang ke tlo go thuša ka tšona wa bona so ke leboga gore o tlile a wa dula o nnoši wa feleletša e le gore o no feleletša o tšea decision tša go swana le go tepolaya go dirang wa bona so a re leke mama ge o tlile mo go raya gore go ne se seng se e leng gore re ka leka go ka se lokiša wa e bona so fela diphoso ke tše dintši tše di leng gona ene go neng diphoso tše dintši ke tla go thuša re di lokiša kere ya magagešo go sa re gona ka mola Groblersdal ke kgopela gore ba ba yang ka Groblersdal magagešo ba fele ba buka ka kgopelo ka lebaka la gore batho ba fitlha forogo ka mola o kry-e le gore motho o tsogetše forogo ga a fitlha ndena ga a khwetše o kry-e ba bangwe ba etla ba motshela ndena e be ga botse go bokoko nne so ke lebogile kudu magagešo modimo wa letle mahlatse mahlogonono dimpho tšhireletšo ke a leboga.